Kinship na kanabajik rai, lai spa sa huwi. Lai spa sa huwi. Kohemen kopara, tongin snongu yautrai, nagabenda kanegasni. Nagabenda baka kajinga ikajingarku, kabangit trang nautrai. Lemba kane kakinia kakriam bakui kajomu. Yanangaiti ya bahara kajinga nur jangi, ya kajing koi jingkya kajing mait duit, kajing roy aka jingim mensiam bad kabala. Ngidwai nagabenda I balarisha walang ibadan akadeng jimpang nagabenda ka jingka type mensiam jungi tranli shiar I drop shada bad polina nongrum ke balaklat kini isni utrai nangai ka jingka type tam juk mensiam iki duai nagabenda I jelina barjeri inyo ka jingkoi jingkia Duai nagabenda Frederick Marton ibarake kasnika. Duai nagabenda Iplinda Langri Yolinda ng siyang, Risha ng siyang, Raymond ng siyang, Renika ng siyang, Retisha ng siyang, Rustaling ng siyang, Kikstam ng siyang, Mebansta Silvers ng siyang, Debista Karbani Banyo Kajingoy Jingka Barashi Shise. Ha ke tengok pa baru koi baru mensi bakoi kajinga e jongo trai jongi Yesus Christ bat kajingi jongo ble lem bat kajingi asalak jongo mensi bakoi kindon rengka bati barra ko kemen kopan ngidang yos no na kajimpule pangideban yale stom pan penpriang ya ke kubur baba ngideban Kindiu burung ya bangro ki batalon hapadeng jogi daga jimpa mensiam jogi daga jing treish tam jogi
te ban kin kiu ya ki we ban yarap ya ki we ni de ban no balai na ka po bangin sange shipon ban pan map naga benda baro ki lai ki lach to nginang kuslai halaga donu ya ki pop ka ba pinchok yegi ya ki jing siniu ki jing mlim ba siniu ka ba khang lai yegi ban dap da ka bor chung utrai ban dap da ka jing kui ha ka jing im chungi ko trai jisu ngilang ginong po mahap yegi sai ku yegi da ka snam ba kardor ka jame nga palang au play madan or arau ban pi ko himen ko pala mangale pok siput he dagi jipakha dagi ti dagi kam dagi jinglai play dagi jinglai palarjana dagi jinglai palarjana dagi jinglai palar bakra bejana namar kata nakarpat ya kamalia bakui kawayai sa katesoti ya ki angel bakiri kui banyapi ko himen ko pala banduay na gabenta changa how try ublay chani ublay ba don bor baro ni sanayani barandala mabigit mo chani unyalam yani shaka jingim bam chukut tongin niya duway ngibu baro ke jing tumo chuni au train karku kardo yani koble da uba la sis pa yani badla telom yani ki kunti te pe dia ki kun bakin sai jame knamba baro ki bangai hawu kris kinyo ya ke jinglai nuit basisha bat ke nom pateng bam chikut dau trai jangyo jesu kris kon jame ubakin baro basisha rangka batme ha ke jingelam kawai jungmen sim bakui uwe uble junom la junom Bahaga cingalam congan manang buun katbala ngalam penyata yaladi nadam syadam pergi beriu baro kenang menyok penim lakum nu katu kat ningut lagi ngale kat kabar ngale nakabenta ke gospel kenang bangan yok bentalem hakat jingker ku jongkan
Himtip mo baha kacing mare tok barok kimare barok kinong mare kimare henry tangkui uyo ya kebuskin kumta tu mare babindub yo ya kebuskin manla ulong mare uhikai pantengkan ya ladi aki barok ile ya kani panyo ya kapan singet kapan tuno henry mapiti ya kapan singet kapan tuno nyuma kan mare lamuir an urakum basyo kai ya kalir henry makilan ya kamet pan jam ya kan yo ba enda ayalap ya kiwe ngahi ya ladi nak saketan akhir terai disuruh yo lei kasam pramusam na kanapar nyuspa rupram Kajing kulin ang gospel bako ikat kung Lucas. O Jesu ulayatu haki sa kane kapachi. O matla umla banyalam ya wepa matla. Lada ule baro armud
kin apok karai. Dan ubasya hikai bakam karau banyahu nangikai. Punya renggang baru nangikai lajong tan enda ula pentibit ba yalade. Balai syapi pet yahu tengiat kekemat upara jompi. Batim salia ia hukum kekemat lajong. Kuno pinut banom la upara syu ngan penveng ia tengiat na kekemat jompi. Penban penyoi ia hukum kekemat lajong. Iau riu asa when ingkong iau kung na kekemat lajong nanda pensela penyoi badanbeng iau tengiap na kekemat upara jompi ka gospel jong utrai ko imen ko para bagi hautrai Jesus Christ. Nius no nakajin puli bandingkong nakasiti bandingkong jongo Paulus sa Corinth. Paulus magmuduwa kordit yang lada ngam yala ya ka gospel. Kordit yang lada ngam yala ya ka gospel. Ko imen ko para ngitip Paulus bakui nadu kapor baula yoma dia Jesus Kristus ka jingim jogo shin la sange ban mare ban yala ya ka kubor baba ya ka jingim ma dia Jesus Kristus balami pat na ke bayam kala perlong ya Paulus uai patu beri badap da ka jinpensle badap da ka jingake badap da ka jingi shirhem ya ka gospel ya ka kubor baba dina kata ka daula on korte tianga lada nam yana ya ka gospel korte tianga lada nam yettu ya kipai ya ka bangala yoma da ka jingin ka jonga habang yoma dia Jesus na ka jingin ngide ban yettu ya ki himmen para ki basa matla Baru Jesua, Paulus bakudua, bakring ia ki batalot ukallalang ubatalot. Kaya ka jingmod jang kabamod, bakring ia ki bakling ula kling, bakring ia ki nong di buhay ula buhay. Bakring ula atau kaya jingmod, Bankring ya ki batalot, ula kerlang batalot kabamut, ula keroi bantur sya ki batalot. Haba ki beri ki peit na jingai la se ki la karan kana, upaula suruh la stambal long kumbalong kita ki beriu. Henry maka mensiem jomu, ula dak dak ka jingshir hem. Dese dan bon ki beri ki bod ya kan ne ketino belaki on, hoi ladang aku aban kering ya ki batalot ngade ban nong batalot, ladang ngade ban kering ya ki bakling ngade ban kling baki. Onde unta kani kalau bejini kai bakala ka bapen sayo Paulus bakui ula long beri bashir ham ya ke jini Paulus bakui ula yim koi na kata kadang ngikot ya Paulus bakui na kata kadang ko balang kala ai kene ka kerdan ya apa dan diri koi bakra ko himman ko bara haka jingkoi haka jingshir ham haka jingkalain mensiam Paulus bakui kula tu syaki batalon shim la kendai dia ki batalon ula wa dia ki batalon ula wa dia ki nompo badula sneng kraw yaki daka ba yang skem haka nongrin jong ka jingai chungu daka ba yang skem haka jingkui ula sneng dia ki batalon wat ki batalon ki lalak ya jisu hawu Paulus bakui Kibab ya kinong di buhay kila yoy ya Jesu hawo Paulus bakui
Ya kinongko kila yoi ya ujisu ba yesane ba map hawu Paulus ba kuit te kila komu kila shashko ba kila priyan ke kajingi kai tenaga ba daw abangi poi sa gospel ujisu kali hato matla ulaban yalam ya way pat matla unongpo ulaban yalam da way pat unongpo unong di buai ulaban yalam da way pat unong babuai xiao jisu Laik no bau kloy ban kelak ka bamot unstang ban no nadu ka por ngalayak kendo Jisu ngalala ban sange yakane ka jimli basni badun sakile kumno pila sange paduam Jisu ulang obama wat abang alam nampo Jisu la kutup yana badula yalam yang asya ka jimpui habau yusno ya ka jinyen saki jongo hakano ka dor bau la yamadu Jisu handa kinongpop kinwan board. Nagataga daw Jiswa, katpanang saha ka jimatla, ngimlaban ng yawe pa tumatla, bangalaban yui. Habang amlaban yui, kumdong ng bataya tiwe, kabang ampad yung mat ng yui. Jiswa, wat nung parsyang banyalam, haka jinglang jingdong jungi, haka jimatla jungi, tolong kaloy ben bendo, yaki jimatla, lomba kaloy ben bendo, yaki jingdong na ki kemajungi, tolong kaloy ben bendo, yaki pop na ka jingim jungi, tolong kaloy ben bendo, ya baharo ki jingsunyo haka jingim jungi, habaki beri yoi. Une uburi udang berbasani menchua, kane kapuri kalam ke basani menchua, kane kapuri kalam ke nompok menchua, Henry Minda ngayoi bakadon gajinya per haka, bakin stamban lengo, bakin stamban kliapi, kae kabajia hapi, bakin sestangong nadu kapor, ngala stamban kuleya katino balai, nadu kapor ngastamban shimendaya kemas bakui. Nadu ka por nga stampan duwai rosary. Nadu ka por nga stampan dem kosi bad duwai yin jangarang ka batikol. Ngala yakendo bad yo madu try. Bad kinsa yo jingmotru. Bad kinsa stampan good ya kaduksa. De hakini ka dur ko himman ko para nilaban yalyam yakin matla siya Jisu. Ngide balong ba yo i. Ngide balong ba yo snow. Ngide balong ki ba yo mad. Ngide balong ki ba yo shirhem. Banyalam ya kibai siya Jisu. Nagataga daw Jisu ang kapanang don. Hukum haki kemajungi. Ngimla banyarap. Ya kibadon ki pnyap haki kemajungi. Buon sin. Ngidon buon jay kikum haki kemajungi. Don buon jay ki jingkolon. Nandang ngilay yalap ya kibai. Ngilay snang ya kibai. Lese upa jong kiingasen usneng ya ukur wat nang di sigaret Henry yala depat kapanang di sigaret usneng ya ukun lese upa usneng ya kikun kokun wat nang yalang paralog pati baseniyo wat nang paralog pati nang dibuai wat nang dikiat Henry yala depat udang dikiat lese kelonggomi ka hikayat ikut kokot watnam dam bitar watnam tansneng ya upa Henry yala depat akamat ikut piktim pikran sniu persya ya upa nangda pisneng ya ikut kokon komo burom no ya upa yala depat pimsim lakom haba pikran kana pibarabo pikran persya ya upa jogi ingase lese pisneng ya ikut kokon, late long rinium, late long father, Henry Mangasni, Prengal Badupa, Prengal Bakimarjan Marpa, Pikran Dain, ki father, ki sister, but kabalang, Namda Pisneng, kokon, ki late banlong father, banlong. Ala deon ke jingtuna kabapalat, Namda piyong yekiwe, ya. Rap ya pi panbengok ya kitnyap na kikumajampi hato ngilong kiba arsap ko himmen ko para bunsin ngiki beriyo ngiki bange ngisneng kraw ya kiwe klam da penko ya lade klam da penbengno ya ka jingsinyo ya ka jingtuna na ka jingim ka jangi
ngidon kamban penkuit lupa ngidon kamban venno yaki kumbara kabadan haka jingim shimer nanda sayarap yaki we ban venno yaka jingdona katban nang im haka jingdona kabakarao kapop kabakarao kejingdolot kabakarao ngimla banyarap satya yaki briu ki wepa ki badon apadeng ki jingtalon jisu kot uweri ni we Balong kita serhem penyelap ya ke gospel, dah kaba penku ideal ada, dah kaba yang scam, haka nongrin jong kecingin. Hangda ngin salaban kering ya pun mut ikun syak kecingin kecumut. Inang duai. Ko Yesu ni ye kami, ni mane kami, ni terang kami. Penku yang ida kabor jong kene ke Eucharis pakui. Kenapa ngindup long kinongyalap dah ketim. Daka jingim chuni, daka nuksa babha jaka jingim chuni. Penku ya kiingase, penku ya ke jingim shime. Enya ro utrai Jesus Christ. Pengenyen, pengen play jingim. Ngange, kau play pa badan bor baro, unam kau kebening mat kegendo. Padahal Jesus Kristus babang wajib, putrajib, yau bela puna umensi yang bakoi, yau bela kana kamaria Kristus, bela syarat bayi apa upan hidup Pilatus, lasana penaya, ulayap lepet yo, ulagyasya kibaya, agasni kabalay ulami partner kibaya, ulakhiu syabali, usyam syatamono blay upa badan bor baro, nang dawan man patan bisyari kibayim pat kibaya. Ngangi kau mensiam bakui, haka balang Katolik bakui, haka jinya selok kirikui, haka jimam ikitho, haka jimmi pam kedok, haka jingim bam jikut. Amen. Lai spat yo punya. Ya duai ko himmen ko para baga jengken ya janga ba jampi kalong ka bapriang kun hau blay pa badon bo baro ko blay ko nongbu nongsen jong kanyam karukam baga jengsut bashisha toy ni karpan
balempa kene ke jinterwa ngin pelam kangu kaden kababik kababyang yami banin yatuli met badmen siyam dashisha da kabayesim menda akene ke jimaya bakandam da ukris utrai jangim Amen. utrai undon prenka batpim Mereka berkata, to kendiu yala ki donot "Ikan teri syauran, tonginaimu ya utrai ublay jangim rasyam, Ashisha kalong kabanhok bat kabade kadaiti changi bat ka jimpenim yan amal la ka po bat ka jaka banai mo yami ko kinra ko pa bakui ko blay badon bo bat banjik nama ka jingi melataw ya ubendri bat habala pendram ya wo katkum ga hak merasis pa ya wo da ka jingi sene lemba utrai changi o Jesus Christ lemba jamu ki angel ki aroya ka borom jamme ki hima ki demman bat ki bor ki kinyu hakama jamme ke beneng bat ki part beneng bat ki sarapin ki amane rengka da ka jingkumen ai bagi sur jangiru ni duai ki niaso da ka jingsnelware katba ni penpana ba, ko para daga jingit ka basirhem ni duwai manginduk lang dinang yalak ya kati do trai daga jingim jo inang duwai na gabinda the holy redeemer give us and mouth lang padbaro ki trees and jo baba ro ki jingela patin jo trai kalang ka basis duwai kar pangoro na gabinda kaniga session batti mai ka bangilas ka kabalang bad kati no bale kabangilas kam mendagasni ayutrai nam pensleg ya kini ke jingi kai nam bagi kon jogi kinyo ya ka jing shisha kintip ya ka jing shisha ha ka jingim ch duai ru na menda la shai kasni bakade kasni bible convention pabaro ke bashimenda kinang yo jing koi jing kia kinang yo jing lai lui kinang duai na menda kini ke jing tu barra baga bor jing men siam bakui wan ya halo jangi bai pai bai minda halo ki bapan ki bashitam halo ki batalon halo ki baduna halo dashish melong ubakoi katrai katemme jong ka jinkoi barro namar ka tani kar padyam to penkoi penkantang ya kine ke jing tarwajam da ka bapa ya umen siam jame kon ka umje halo jangi bakindu ke lalak yagi kamme bakasna jamutrai jangi o Jesus Christ had a poor baladino yafu but dan la ka mons naba ula pedian ya ka jingsha shitam ula shim ya oppu bada ka bai mu ya ula kedia ya bu badulai ala ke sendran ong toshin bat bam na ka ne pi bara
Namang kane kalong kamet jangan ya kaba enaiti naga benda jampi. Hakaju ke rukamenda le abang. Ula shimya ka kuri. Bada ka bai mo biang yami. Ula ya ka hala ke senran uom. Toshim bat di na kane pi babra. Nama kane kalam ka kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bat bam jikut. Ya ka ben penmi naga benda jampi. Banaga benda ki babul. Ya ka ben map yekipo. Talaya kane ban kan mau yang am. Kusnam bakar dor jango keris, tepen koi ini, tepen koi penkia ini, to yada ini. Kajing maya jangka jinge. Namar kata ni ke bak penmenda ya ke jingia ba ke jimmi pa jamu nge terwa ame kotrai ya upu janga jingi ba ya ke kuri janga jim peni ni dai mu aidem namar mala niu yani ke ba banyam hakama jamme ba ban shakri yani da ke bas ngeverit ni kar paadiyami Bang ni ke bayo benda haka men batas nama keris ngelong ke bala penyak tele kawai dau men siyam bakoi takan mau kotraya kabalang jami kabala priyanga satala ka parte bata penjanaya ka haka jingi Prenga badu Francis upabakoi jang Father Ansem administrator janga diocese but baro ki linga but ki rinium takan mau iya ki shakri jami Trangli Shia Idrop Shada Paulina Nongrum Kiba Melakot no Shala de Nakaneka Parte Tai Bameki Ibalayalong Kawai Badu Kunjame Haka Jimmy Apum Kajamu Kini Long Kawai Robado Haka Jimmy Pajamu Takin Maulemro Yaki Himen Kipara Shinrang Bad Kinde Kibalayuti Adam Kabakarman Yaka Jimmy Pa Badia baro ke bala kalad na aga jinge sene jam tapdianya ki shaka jingsha kakama jamme to isne yengi barra ikar paadiya me nambaranga but kamariya te sati bakui kakame joga bale ujasa bakuda kurem janga ki apostol bakui Francis disease bakui but baru kiri kui ki bala pensna baya me patang la patang in the blom ki ba benya ben dale na aga jingin bam jikut But when you are but when don't go around me, that will go and jump me, O Jesus Christ. Davu, Lembad, Badhavu, Kalam Hamayo Blayo Pa Badanbor, Hakajinadam Kavay to the Mensi and Bakui, Barak Kaburam Bakajinadam, Junam, da Junam. Induai ko bau Jesu la hikaya ni menduai daga jinge inaiti ya jing tumo jungi bara kopa jungi ba hapeni kalong ga bakui ka teng jami kanwai ka ma jami kalong ga mon jami ha ka bitel ko ba hapeni kaya ni mendaga jimbang jungi ka bakala gasni
Batomat ini keringkan jemi. Kumbang iru imak ika beles niu yang. Badwa gelam ini syaga jimpen shoy. Henry kepelai ini naga basindiyo. Kepelai ini ngikarpat kotrai naga jing sindiyo barok. Naga jing spon jamme. Tai jing suk jing sai naga sni jemi. Kenang bada ka jing arap ka jing sene jemi. Ngilai bara bona kapok. Bagini o jing da naga jing jing jar barok. Kam da me naga COVID-19. Kat bangi dangap ke melen dia ke jingkar men berkoi. Bat ke jingwan pa jeng nong pengen jengi o Yesus Christ. Nama kejumri kelompelan, kejumri kebor keburu, jinam laju. Kotrai Yesus Christ. Me ubala om haki apostol jamme. Ke jing suk nai hati. Ke jing suk jenga nga ai hati. Wat pe iki pop jengi. Henry ya ke jingai jeng balang jamme. Bad ha ke jing spon jamme. Tai hataya ke jingsuk, bat ke jingnya terlik awai katun kamon jamme. Mame ubain pada basensha, juno la juno. Amen. Ke jingsuk utrai, kandol, barabor, rengka, matpi. Rengka matpi. Dakta ke jingnya dotrai, tongin yai markelia. Akumi ukul lamborol jongo bele. Akumi u Yesu Kristus unang penin jongi nang pekop jongo bele. So kita ke belakang syaka jing kawai jongo ukul lamborol. Kami pada senam jongo Kristus kan bianga syaka jingim bam juga.
Kotrai Jesu. Yame, Imane Yame, Yitran Yame, Omen Vandrum Habo, Kadonur, Kamen Siam Jami, Lemba Kaneka Yukaris Bakui, Lemba Communion Mensiam, Lemba Kamet Bakasnam Kajame, one Shami Kojisu, one Penkadam Yami, one Penslaying, one Penkandam Yami. One pen kalai yang kejingin mensiam kejumi. Kadbangi himenda, ya kene kekinya kekerian bakoi nala kejampi inga semda kejingin. Ni pediannya me pura ko Jesu. Wamenrum hako jami, wamenrum haka domet jami, wamenrum haka sing jami, wamenrum haki kemat jami, skor jami haka jamin jami. Wamenrum haka dono jami. Hage klons nam jani, hage dor jani, hage smear jani, hage sun jani, hage kalai jani, hage kati hage jat jani, hage paw jani. Ay kabor jami ka nam pen kui pen kandam yang ibenda. Ay manginam lain na bawa ro lain jai na jing senium ke jim pang ko Jesu. Tai yang ko Jesu. Pen koi pen kia yang ko Jesu. Pen kalai yang ko Jesu. Ya rap yang ben bekno, ya hukum nak kemet nak kejingim jami. Nampak hidup laban yang rap yang kiwai syami. Menghidup laban keringnya kiwai saya jingin ke jami. Ay menghilang kinangnya lap ketin jami ke Jesu. Kortit ini ladangin dia lap. Jesu perlong ini kinangnya lap ketin jami. Kubur babah jami man kemo man kelima. Thai ini ke Jesu. Penkai penkiai ini ke Jesu. Kerko ya kabar ke ya kasni kami takasni. Kerko ya kita lakukan. Kerko ya kita yang semesti. Kerko ya kita dah nampak dengan jempa dengan jengsitam. Penkai penkia ke Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tongin dia tuai. To ai hakini jeme kutrai. Ya kiba met sabat met pening. Dagatin badaga sakramen jeme. Baken japane. Baken yok jimendoi nakat kini kijingaisku. Jamukun beim jeme. Kenapa? Ngilong kiba bit benyo bentaru haga jingim jeme. Dau Kris utrai jengim, utrai undon rengka beti, play badan bor baron kerkui, uppa barukun baru mensi bakui, ya lesuk pen bana ya kubar babha jengutrai daga jengim ga jempi. Kau himen kau barang, la syai gasni ga degasni Bible Convention bat ka jingduai pen koi, ngin Tang menai ia ka jingikai na dushipo shiteng duai kerpang na benda kane ai kalong ka baseso kumjuru ngala ai ka beka jingikai batimai na don tagasni syapa kebanam ba ketino bele kane kalong ka bakonsan persiapan penpriang ngap mapi na do bastang adu bakut nanda share kiwe penslori kiwe do ban snap ya ke Katolik, ya ke bampe Katolik ru, kenapa? Karena ke jingikai kan poi syapur pun ke beri fresh top, nah benda kane pen pria. Boleh ke? Kenapa laispa katra, laispa katra.
berdoa.